Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba. Itangazo ni iry'iteganyagihe. Iteganyagihe ryatangaje yuko mu cyumweru gitaha hazagwa imvura ikabije, ubwo iyi mvura ishobora kuzasenya amazu menshi, ndetse iteganyagihe rigaragaza yuko ikirere mu gihe cyari kimaze iminsi kidasohora imvura cyangwa imvura itagwa, bivuze yuko hari ibintu byinshi byabashije kwangirika mu mujyi wa Kigali, ubwo ivumbi ryabaye ryinshi ndetse na bamwe bakarwara gripe, abandi ibicurane, gusa abafite amavuriro babyungukiyemo. Bivuze ko rero iteganyagihe ryatangaje ko kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu imvura izaba iri kugwa, ndetse ikazajya igwa mu masaha ya saa 8 ndetse na saa 9. Bivuze ngo imvura izajya igwa nyuma ya saa 6 ndetse izajya inyuzamo igwe na mu gitondo. Ni mu gihe mu karere ka Nyamagabe imvura izagwa kuva saa 10 kugera saa 11 za nimugoroba. Mu karere ka Nyarugenge imvura izahera saa 4 igwa igeze saa 6 n'igice igwa. Mu karere ka Kicukiro imvura ishobora kuzamuka ikagwa mu masaha ya saa 1 zishyira saa 2, ndetse bivuze yuko nuko nguko byesitaye. Iyi ni ncamake y'amakuru rero. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mugiye kubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ubwo amakuru yacu turayaganisha ku itangazo iteganyagihe ryatangaje yuko mu iyi minsi 5 imvura ishobora kugwa 99%, ndetse iyi mvura ikaba iri ku gipimo cyo hejuru, bivuze ko ishobora gusenya amazu atubatse neza cyangwa amazu ari mu manegeka. Yongera kwibutsa abaturarwanda kubaka inzu bagashyiraho utuntu dutuma amabati akomera kugira ngo imiyaga ndetse n'inkubi zitazatwara amabati yabo. Bivuze ko rero tugiye kugaruka ku mbogamizi abaturage bigize guhura nazo mu mwaka wa 2024. Umwaka wa 2024 imvura cyangwa ibiza bigize gusenya inzu zisanga 300 zose, ariko izi nzu zose zaswenywe cyangwa izi nzu zose imvura niyo yazisenye. Bivuze ko rero iyi mvura gusenya izi nzu, ariko aba baturage bahawe izindi nzu, leta yabubakiye izindi nzu, ndetse aba baturage bakaba bari gushimira leta y'u Rwanda bavuga ngo yarakuze kuba yarabubakiye inzu ikabakura mu manegeka. Bivuze ngo rero tugiye kugaruka ku bantu bahitanwe n'imvura mu mwaka wa 2024. ubu ngubu bagenzi babo bakaba bari gutanga ubuhamya. Bivuze ngo ndaza kubasobanurira, ariko reka twongere tugaruke mu mwaka wa 2025 ubwo imvura yagwaga ndetse igateza ikibazo kinini cyane ku myaka y'abaturage mu karere ka Nyamagabe, mu karere ka Nyabihu, mu karere ka Nyagatare. Imyaka yarapfuye cyane ku buryo umusaruro wari uri kuri 1.9%. Reka rero tugaruke mu mujyi wa Kigali. Nk'uko muri kubireba, muri kubona ahantu turi, ndetse turi gufatira ino video abamotari barugamye. Imvura imeze nabi mu mujyi wa Kigali, nk'uko mubireba hakurya uburyo kibugamye. Abamotari baparitse ndetse n'abagenda bahagaritse urugendo, ariko hari abamotari bizirika bari gushaka verisoma ndetse n'ibyo kurya, bagenda mu mvura nta kintu bitayeho. Ngira ngo muri kubabona hano ubwo ambutiyaje yabafashe hano muri Feruje. Bivuze ngo abangaba tayari nta kindi kintu bakora uretse kugenda mu mvura bagashaka amafaranga. Gusa bagaragaza yuko baramutse bicaye batabona verisoma cyangwa batabona ibirayi by'abana. Bivuze ko abana baba bagomba kurya ari uko bakoze, ndetse amakiriro yabo bayateze kuri base cyangwa ku bantu bagiye gushaka ibyo kurya. Bivuze ko rero izi mbogamizi zabaye ntago ari imbogamizi za hatari. Bivuze ngo rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Bivuze ko rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe. Wowe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha. Naho utarakora subscribe nyaboneka yikore. Tuza kugaruka mu karere ka Rusizi ubwo imvura yaguye igasenya amazu 30 yose, ndetse aya mazu akaba yasenyutse, amabati arasakambuka. Bivuze ngo ibi bintu turaza kubigarukaho. Tugaruka no mu karere ka Nyabihu ubwo inzu yasenyutse. Izi nzu ziba zubatse mu mabuye, my friend, ziba zikomeye bya iyi nzu rero yasenyutse, amabuye yaragerekeranye aramanagurika, ndetse byatewe nuko imvura yaje igasakambura ibati, inzu igasigara imeze nk'igisare cyangwa ari nka kiliziya. Bivuze ngo rero iyi mvura yakoze agahano cyangwa yakoze agashya. Turagaruka mu karere ka Nyagatare ubwo inka 3 zatwawe n'amazi, ndetse izi nka zikaba zarohamye mu kabande nk'ahazwe Karangaze, zikaba zarohamye mu kiraro. Izi nka zikaba zapfuye. Ubu ngubu veterineri akaba yaze kuzipima ndetse
ndetse izi nyama zikaba zatangiwe kuribwa bitewe n'uko basanze ikishe zino nka ari ukubera ko ari amazi yazitwaye. Hari abantu bazi ngo rero inka zizi koga, ariko buri kintu cyose kigutunguye cyangwa umunsi wawe iyo wageze buriya uba ugomba gupfa. Urakoze cyane, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Urakoze cyane, Imana ikurinde iguhereze